Wajamani kap Jehova akwek tugul joga sem jaga tang tugul ngai ne tap chiso le jam gay. Kitindai boy yet in betutab rani keta jaga kwek tugul in ta kwek joga sech tesetai lesuna nyo akugla. Keto jo kan sai ni ko kitindai boy tinik chemite tau chameje ko katagi ako magebe berwek chi joy. Atau anendet ako ay gebe bertane tai ne moy kolen anget ak Jumapili. Ko chito nerubo ing Jumatatu ataje sikobit kokatech. Chamget tugul jamanakab Jehova kanai kiugo Stephen Aramaru kimite tugul ing Jumatatu nemwoe kole kirwogetab iman akobo chekinyalili ngobirra Jehova kondoiwok. Kongoi mising. Tab koeng kasi. Koeng kasi kwanendet amite koeng kasi eng betut nelin orwochi kirwoget nemabo iman kotianit. Kwanendet ko Lilian ako atochok sikemi kibagenge kondoiwech amuktaindet. Kongoi. Kongoi Lilian. Kosomok kasi amite kosomok kasi nemwoe kolen rongchi ichek nyitatengung. Anai ko Evelyn nebo Arap Tarus otogotin. Kongoi mising. Konei tuji. Pane Pastor Arap Ngetich nekemi tugul ing'olole kapkirwok nebo Jehova eng kapkisisyo. Tatyo keng'alale kora ng'alek chekimen chebo let chekikesune. Tatyo kemwa lesson nerubei eng wikit nekibendi otogotin konyo. Kongoi mising kiboitinik tugul chekobwa rani ak akwek komeche kesa siketestai ongesa. Kilosun ak ketororin Jehova kamuktaindenyo. Imyeindong'ung eng betusiek tugul ikosech ako ikoswech samutikyo. Kakitachin nguno sikobit itestai iyotwech ng'omnotet mising ko kanetisiet nekitindoi eng tienwogikab kalasunet ak boisionik chekiyaak akobo achek chekimi eng betusiechu eng baornatet. Ndoiwech chekitou ngosulda mageng'ung eng kainetab Jeiso ne kiptaandenyo. Amen. Kongoi kou yekamwa ale otogotin akwek tugul eng takwek tugul eng kanetisienyo nebo rani. King'alale akobo ang'ete. Ngetoi imwa ile ang'ete koboru kele kokairu koimi rwondo anan kokoimyoni anan kokomi kiy nekonyigis eng sobeng'ung ako nguno keng'et. Imuchi ing'ete rwondo, ing'et eng sipitali eng myondo nekoitindoi akaisob anan eng kaimutik kenyoru kamung'et. Eng tienwogikab kalasunet 12 kaitetab 5 eng ng'oliot nebo metit komwoe ng'oliot neuni kolen kale ang'ete nguno mwoe Jehova amu usetab kibananok ak tiginatetab chenyalildos. Andoi ichek oldab ripset eng ne use ichek. Kang'alal Daudi eng siret nemi yu akomwa akobo kaimutik ak nyalilwogik chebune biikab Jehova. Akang'alal mising kole ang'ete nguno. Ko ngomule Jehova ang'ete nguno koboru kele mi biik chekikonyolilso, mi biik chekikonyor mionwek, mi biik chekikonyor kaimutik. Kanyokotaban kole mi biik chekikure kibananok. Kibananok chi nebanan komatindoi kiy. Kibanan konyolili betusiek tugul akot some rirenet, some toretet eng sobenyi age tugul. Kitindoi mosokik chemakotindoi manong'otoikwak. Kitindoi lagok chemakotindoi sigik, matindoi kwan, matindoi kamet. Rirekwak tugul kokasin Jehova. Imuchi makasyi biik, makasyi tilyanutik. Ako eng kasarta age tugul kobune ng'woninwek bichu, kokale Jehova ang'ete. Yekakas ng'wonindo nebo biikchuk kemutech kanetisietab rani kekuye kele eng sobet nekitindoi eng kasari ko amu melen amu mi nyalilwogik anan ko kaimutik. Lakini kimite kasarta neng'wan ako ui.
nekokotes koistogei kirwogutikab Jehova ak kirwogutikab emet chemakotechi biik ak koribe biik. Mi kasarta nekakenyalil biik chechang eng kebeberwek chechang. Mitei nyalilda nebo bananda amu mami tuguk chekemuchi keboisie. Mitei tuguk chekakongeringitu, makotindoi alake amitwogik. Kokang'alal sirindoni komwa kole kimi eng kasarta neng'wan, mi luget, ngibwat nguno luget nemitei Palestine ak biikab Israel. Amutan kwoin kokiwirta bombishek koba Iraq kecheng'e biik chekikounygei eng yundok cheborisiei. Ako bombishek chekawirta ak Amerika ak biikab Uingereza kokobar biik chechang nebo kung'ut. Ko yemwoiwech sirutikab Jehova kemitei betusiekab luget, betusiekab mionwek chebo cancer, mionwek chemakonyookse, mionwek chenyikisen chekokobar biik kong'ista. Ongen betut nekimitei miondo nebo COVID leking'ista biik eng emoneb Amerika, emotinwek tugul eng ng'ony. Chang biik chekiba kirerisiek chekimakebwoti kele bendi. Kiba mogorek, marirek, kiba kibananok. Ko yeng'ololi akobo koimutik kole kimeng'isiei eng kasarta nekergei ak betusiek kiche. Amu tienindet kotieni koibwech tiendo nekibo betusiek chekibo tai. Ako ngotieni komwoe akobo kiit nekinyolile biik. Kinyolili kiptengekinik ak kinyolili kristianik. Nyalilda nemitei ko nyalilda nekakon setani koboisie biik chekimen. Ngetestai kesomanate eng kitabutab tienwogikab kalosunet 3:7, 7:6, 9:19, 10:12, 17:13, 35:2, 44:26, 74:22, 82:8 ak 132:8. Eng kurgatichu kekere toget nebo nyalilda ak rirek. Kikere toget nemitei kwenutab sobetab biik. Ako ngwoni konyoru bichu ngwoninwek ak nyalilwogik. Komi kito agenge nekekure kirwognotet. Ingereza kekure justice. Makekosyin chi ngwonindonyi. Chekimen kotiechei chemakimen. Kakebir biik, rirtos biik, ako mami chi nekosyin ichek. Mami chi nekosyin rirekwak. Ko yeritos kemboi ak bet kotikendos. Ko nekakisoman kele kamwa sirutietab Jehova kole ang'ete nguno mwae Jehova amu usetab kibananok ak tikenetab chenyalildos. Andoi ichek oldab ripset eng ichek cheuse ichek. Kang'alal Jehova kong'ololchin atebet ak sobet nebo biik. Koka eng siret nebo kokamwoiwech kole tebe biik chechang kole eku auyo nyalilda netindoi biik. Eku auyo komuitoi Jehova kometoi biik. Kokonech kamang'unet eng kitabutab Petro nebo 2, 3:9-15. Kale igeni Jehova, kale mekoigei kamuktaindet akobo nyonunenyi nebo oeng. Akokoigei akobo ichek chetomo kosik. Neboru kele anga sikere kotesetai kokoitu nyalilwogik ak kaimutik eng ng'ony, ko amu kitindoi biik chetomo kosik. Eng kwenunyo komi biik chetomo kotiachgei eng mugulelwekwak. Kotach logoiwek chemiachen akosik akotach Jeiso mugulelwekwak. Notok amune kokoigei Jehova. Ko ngokagei Jehova konyoru biik birutik. Ngokagei Jehova kotesetai mionwek kobitu. Kotakase kong'ololi taktoriet agenge eng emet nebo Amerika kole
nyone miondo age nekekure miondo nebo X amun kekure X komakingen kele miondo ngoro nenyone ako kimitu anyun kosir COVID ini neiboru kele chang biik chechang kitun kobeku chemakingen kele une eng olimbo tai kot kokoit kutuny ng'ony ayin COVID kobar biik chechang miondo nebo COVID akokes biik ketebe kele mioni Jehova au yo kamuktaindet neinget itepche imuitoi akebore biik chechang kokakone kaikaiet kele nyone kirwoketab Jehova nyone betut nerwokyin Jehova ng'ony netun korwokyin alak tugul rwokyin bunik chekibargei ak biikab Jehova icheket chekinyalil kimananok icheket chekinyalil icheket chemosokik chekinyalil lagok chematindoi sigik akonyalil kristianik eng birutik chechang kokerchi korkoroshek koete amitwogik cheamei akoete tuguk chechang konotok amune kamwa sirutikab Jehova kole ng'ete kole Jehova ang'ete nguno amu ng'ete nguno Jehova koboru kole angamitei kakesunet nebo kirwoketab Jehova nelen Jehova kakoyam makotesetai tuguchu makotesetai luget makebare biik makotesetai mionwek kongole Jehova ang'ete nguno koboru kole angatokomi Jehova matin kokoigei kenyolili biik eng kebeberwek tugul koite betut neng'ete Jehova iboru Jehova imandanyi ak kirwokenyi nebo iman teleli kamuktaindet koboru kole inendet kobo iman ako setani koya iboru Jehova kole rire bororioshek tugul ibinda age tugul ak biik tugul chenyolildos yemite kaimutik ak nyolilwogik koboru Jehova eng let kirwoknotenyi akokon Jehova nerekekyik kokokon Jehova nerekekyik kole awendi akoi kaptesisyo amu kakisoman tienwokikab kalosunet 99 kole akoi tun kole Daudi akoi tun ait kaptesisyo ana anyun kakesunet ab icheket che kiptengekinik neiboru kele angap kaptesisyo kole kesune Jehova boisienyi amu kakotis biik kikokerin inyolili biik kot kole Jehova kakoyam kikoker Jehova mionwek cheimi biik kot koker kole kakoyam amu tikeni eng yu tikeni eng eutab tai tikeni eng eutab katam tikendos biik eng sipitalishek nyoru biik ng'woninwek rerunotin amitwogik bananda netindoi biik ng'wonindo netindoi biik eng betusiekab luget ak borioshek kemanda biik eng lugucham komi akoba kabisa kobetyo itele tuguchoto kebe kebeberta sikomi tarap kotes chi betutab Jumapili komwoe akobo Jehova nekanyo inendet ko chito netindoi chitab luget kelachgei kolach karikab luget kongakolach karikab luget kokere nyalilda netindoi biik eng 18 eng tienwokikab kalosunet komwoe sirindet eng kalosunetab Daudi eng orokenenyi komwoe kole achamin Jehova inyendet koi kimnotenyu yekangalal Daudi koker nyalilda nekibun kaimet nekikiim kemeche kebar eng oret age tugul kenyolili matin kikobistoetab Jehova koker kole ng'wan soboni eng let kole achamin Jehova i kimnotenyu ko i Jehova ko i rwandenyu ako i rimenyu sarunendenyu kamuktaindenyu rwandenyu namwechini long'enyu ak kainetab yetunenyu ak lumeiwondenyu nekim ikingiro ng'alechobo koitetab aeng kokaboisie Daudi ng'wonindo mising kale Jehova i rwandet neiboru kele ngonyo kokerin Jehova akoribin kotindoi kimnotet ko ngonyone Jehova kotindoi luget
ko kiptaiyatab luget koboru kole kikokas Jehova, kikokas ng'woninwek chekikebun, kikokas nyalilda nekikebun, nyalilda nekikebun, ng'woninwek ak mionwek chekikebun, ako let kole Jehova kakoyam. Ko kakolach Jehova karik chebo luget koek kiptaiyatab kiptainik, laitoriatab laitorinik, koek askarindet inendet nekanyokwo luget ak kwo tai. Konyokwo tai kole kakoyam. Bunik chemi yun akesu. Ibwat boisiet nekiyai Jehova eng lagokab Israel ak kinye kokes Misrik akowiryo oinet tugul kobek koboto karikwak. Eutab Jehova nekibar Misrik askarik chekibo Farao kokile Jehova kakoyam. Makoi tisub lagokab Jehova Olande ak ichek kakoyam. Ma nekiro Jehova nekirong nekitil emet kong'et akomaluch biik chekiyokubistoe en betusiekab Musa ng'atutikab Jehova. Kapkocheng kanamwet akokutungchi kong'et emet koek chemng'emerut akotubok akokerak. Biik chekiba orit chekiba yotok ko biik ng'isiat chechang. Ite let nebo Jehova nelen Jehova kakoyam. Ko nekanyokorir siretab Daudi komwa kole Jehova Rwandenyu, mami chi namuchini kosirin, mami chi nayoni kosirin. I kimnotet ako I Jehova neing'om neikose. Naikose komwoe sirutikab Jehova kole manyigis ketitab Jehova nemakose rirekyok. Kikebirtegei eng sautik, kesoe bet ak kemboi. Keririne Jehova mami chi nebukwekab kotikendos biik kemboi ak bet. Eng let kole Jehova kiakas. Tab kosis Jehova kabisa ngilen ikasaan neuyo makasak. Iketchi kokeny ibirtojigei kora. Kot koker ile uye ngumakose Jehova. Kale Jehova nyone ko kiptaiyat askorindet. Akotindoi karik chekayamgei. Akolechi ng'ony ngoyam. Tuguk chekyoe kakokeskei. Makomi luget neu notok. Ko ngakoit kasaratak koboru kole anga mautie Jehova biikchik. Ko nakanyokorir Daudi kole Jehova Rwandenyu, akurin Jehova. Eng koitetab somok kole akurin Jehova neikere ichek chelutstos akisoru ichek chebunik. Akisoru ichek eng bunikwak. Ko ngomwa kole asoru icheket eng bunikwak koboru kole anga Jehova ko nende neritoretech eng ichek chelustos. Tab kobut karit akobar biik tugul. Kobut karit, kobut ndegeit akokes biik tugul. Kowirtagei melit eng nyanjet akemandoi biik tugul. Nyasutik chotok tugul kole koite kole Jehova kakokeskei, kakoyam. Biik chekikolugui nyanjet koyam. Ko naikose eng kitabutab Ng'ang'utiet eng let komwoe kole tun kolen nyanjet biik chekialugui kochu komut bichotok tugul komong eng oinosiek. Kikoek kawek alak kikwam samakinik lakini wechi Jehova chetililen akotun kobor kobwa eng kekutab oinet. Tia biik chekikolugui. Ingamite airport nebo Minneapolis awe nekit airport akere kererisiekab asikarik. Ko ngikwerie karit siker kererisiek chelelach chemite yo ilechini Mungu tiayu. Tia biik chekikobet. Ingel kaikai jojo ak olimbo biikab kalenjin kiunye chito. Kap chitugul kondoi biikwak kole lepchumbek kole kikecheng lekindoi. Kotun awe Michigan lekikonore Ellen G. White. Kechenge kereritab Ellen G. White. Tab kelen keker kecherit kenyoru kiwanjet ak biik. Aleji Mungu. Kikibe kityo kebune kererit ak kelenen ngityeche kereritab chito age, ngityeche kereritab. Ara ale tateguju ile ketchechai kotikonyi kotiwendote. Mungu tu. Kererisiek chemi Michigan kabisa kyoker chami airport yun ak koker chemite emoneb Dallas ni ale kityo nga kikobek biik iman. Mete cemetery chochok chabo Kenya chabo Lang'ata mekere ki. Chu ikere ekainik nekit 20 chekikoba biik ng'ung'unyek.
anan ko konom ekainik chebo mbaret. Ingiker tugul ko biik. Nguno kobwane biik nyokondo ikere kila Jumatatu anan ko Sabato, Jumapili. Sabato kobendi kondo mauwek biik. Abwat ale anga Jehova netindoi rirge iman kikoba biik. Kotam ne jembe nyanjet chemokingen. Kotam ne jikibek ngui alak chemokingen kele kibek kyono chemokitu. Ngorirene Jehova. Kot komi chi netese ng'olyo ko boroindo ni. Kamegates ama ateschi kemwa ile mautien Jehova takikoutien Israel mautien Jehova takikoutien akachek amu kitabutab Saburit testai arap Maronyat. Mogago ejimi tumangune mesudeita agomangi lokeke. Kongoi mising kemenekab Jehova arap Marune ndiko tesetai eng betutab Jumatatu kakenyoru ng'alek cheechen konetech kiboitiot Pastor Nyalilei. Akakobir summary nebo ng'alek chotok eng betutab rani awendi aibe nwokindo. Kale kirwogetab iman akobo chekinyalili. Kang'alal sirutik chetililen koborwech kole iboru Jehova ripset neinegei ako makeki kirwogetab iman kotinygei ak ortinwek chechang cheterchin chebo biik chemiten ng'ony. Bichutok king'olole chemiten ng'ony cheribe Jehova ako makeki ko icheket chebonon, icheket chetinye nyalilda, icheket chekinyalili, icheket chematinye kwanda, mosokik ak chekikobekune kobo korishek ak toek. Bichu tugul chu ko biik chengolen kosisyo kokere kokikemeto, kokere komatinye kamang'unet, kokere ngolen koro tai kotui, kolen koro let komamite ole moshin anan ole mwechin. Kobwoti kotos ibet kamang'unet amu kabwatutik cheu chotok eng nyalilda netindoi. Lakini kamwoe lesson rani kole iboru Jehova ripset neinegei akobo bichutochu. Akoboru kole makeki bichut akotinye kirwoget ne akoi korwokchi biik eng imanda kwa niaba nebo bichutok kikinyalil. Kale tienwokikab kalang'sunet kou ng'atutik ak mautik. Kale kong'ololi komie eng ng'olioto nito ngiro kitabutab Komong'u 22 kaitenyi ko 21-24. Komwoe kolen amoyochi neyato anan inyalil amu kioteke kokwek eng emetab Misri. Ngeng'alal eng ng'oliondono inege kurgano ikere ile ng'ololjin Jehova biik chemite ko ako ng'ololin biik chemite sang akichek kora. Mameche sikiro eng oretab kikere biik chemite sang konyalili chemite ko. Lakini kinye kebeber ichek chikemite ko kerib keyai boisietab Jehova, kerib chenyalildos, kerib toek, kerib chemosokik. Kale Jehova, kale sirutik chetililen amoyochi neyato anan onyalil amu kioteke kokwek. Ngomwoe kolen kioteke kokwek kong'ololjin lagokab Israeliek chekitoek eng emetab Misri che icheket ko kikalewen Jehova koek lagok kiborto emendanyi. Kochuto cheng'ololjin kolechin amoyochi neyato anan inyalil amu kiotoek ak kokwek. Ng'ololwech Jehova akot akichek rani. Matkeker olimbo sang inegei kuyo kere ko Jehova biik chemite sang chimokorek cheinyalili chemite ko. Lakini akot akichek kikimite orit yu ketinye mokornondit neo nebo kwong'ut. Tos kiboisieite ano mokornondonitoni asikobit keribe ichek chemosokik chenyalildos. Kale Amos mosok 30:22. Kaite 22. Kole Amos mosok age tugul anan lakwet nematinye kwanda. Kole ngaite 23 ngius ichek eng kiy age tugul akoririo akashini iman rirekwak akololyo nerekekyuk akabarenak rotwetab chok akoek mosokik osotikwok
awe bonan lago kwok mun netia ngalale Jehova kebar wait kole ribe Jehova ijegeche matnya kwanda to noni agoba ije kwani abana nywa goma mi taji na to noni agoba jebioso na maso gomi Jehova ko to noni agoribe keji manna magaisis Jehova yegiachin neya maso imu goro maso gana to guya kama pastor nyarele gole imu goro guya mami Jehova ananguya matareti lakini egasar tenaga yamgei kona ko bagari na to kona ga gimite Jehova ko batene de ko shekto yetto ga ta Jehova mo tut ko kite tege neya koji masoge anango ngi nyalele anango na kwen matnya kwanda tiabi ti wujota tigete ndeng gwenu nyo rane tos ka ber no ne nege oy asobe timu ge tore asa go kristiane tigingen agobo reset no gone Jehova ago tagje tigingen agobo tu tigete ndeng gore da wasiste ge lepoch ko tos ki mu ge ba shaitan no tugu juta jaw ge tigete ndeng ji gone Jehova ga ber kyo asobe to mu go tore talaga ge kalle yerir jo mosogi ju awrir jo lago kimanya kwanda kalle aga shini sauti kwa kalle aga baranda gro tapchog awe konan lago kwa pega aga go gurege magare kaje tamangwan engin ngebe kita potatino bala sunet tamanga ngaje tamangwan gomo bolle amugi masas anan goich nyalel da nigi nyalili na to Jehova amaunge togeni inende awogi ngorirchi kogas engije kimitei en category noni tok negi ngalale je ke mosogi ije ke bene nyalel wo ki terchi ngore da basista ije glawo ki manda kwanda ko kasarta nywani to gasagi je ko nego le kaga mite Jehova ko boteje awo yiri ji Jehova kumu ay Jehova wala maunge to ge ni je ago moyo gara golle masas amaunge to ge ni laga ngi ngorirci kogas ka yiri ji Jehova ago ti je ngor uinwe ki bunay kumite Jehova ko botay je ago nyoga maungne giro nga sai ya tamana somo ko itene tamana somo ko to no ni Jehova ko ngala da yuwa ago to no ni ko ruwakindi wani hapa nungmong. Kwa hivyo, ye Jehova imanda, justice. Ngalia tapirwa ka tabe manda, komi enge utab Jehova, enge je kigi nyalile, enge je kindo uinwe kitiratin. Kalle taman wangwan, inga tab kisaya sumuk taman wangwan. Yute Jehova girwa ka koruwa kin bagi shega piki, akpa une ga piki, ako lenjen. Okwe kiga ya membare tab sabi buk. Migori kwa paruna nega kubana no. Ya tugu ki ajin pikinyal dos ajima tunyegi tenga bago tileni we ileji ko tarete ko mi te jeb ko ndoga ba soya mana to ko kityo ameni ger ago ba woni ki mosogi ngiro ngoni ki mosogi ko changi onyor nyal lo ga imuti ko sito mana ngote ikwa tindo jito tugu kanga higo se ko ga si shek amano ngotioni ko jeng tu la go kwa ko magar no nang tu ke ga go ko tu ne ko na tegenge ni ko sirta manango tiota ko egis trionu tege ak piga je tu chang manango tioni agi ni geleji la kwet ka ba ki mande ngoyi ama mi tege nangu ke on agere be tu tul tigi ko ngetin tigi ko no tige am manango tioni keon ko ke wanin anangi ke ibe got ak ke leji men ko na itmi toun ago ki ko te ko na ba ta mano motion ko nyal tebi oset na moso ago magor non family na ba mano motion go sirta no go mano motion ta ha no go sirta ko magor non ne magor no dita la kwenwa ago nyal sa lago oso tio ne ag lago tibo mano motion go sirta komwa suruti jetlilen kolle mojin Jehova ko lenjine mi gari ko baruna nik jaba mosogi jaba de nyalel dos mami tegi ne le no bay tune ite ka sarta ne yo ko ngatu ko Jehova
amu ko nyanyasan anan ko rebe tugu kwak mosogi kabu kaye gundo itano tugu gab ni baru ngong tugu gu ngoto gi awundo la goki awutindo kondanyi atire be ko ngat pidi asuwe ga gi mod nyetliande aga ko ngora ga tugul jabi so ne ginyu su ko la go ngai awe ko ta awe ga genga ngong awi ko tunwe ku jota tinyalu na tiger ga negele ko gibi ga Jehova ko tos magene ne Jehova ako tinye ne ga se ako etan ngalyantan ni en ngatabenyo ne bagalinjin ko etan ay ji na sagaran ngaleju amu bokotin ma jame ngatutega ate go gi de mingon e ko tam na nyu ngal tab Jehova ne ay go ruok tina manda en jega to kalo ngeri masoge ngeri tinyal losi ngaji ne miye amu yeririo ko ite eman sauti kwa tai tab Jehova agolin Jehova je kale engin kale nyu tinago bala sunat atama genge ay tini ko nga o somo kale la tukule kale ko nyalo ngeri bi je ki gi nyasta kale amini kurgede na tana fo atama genge ay tayenga kale bay mi singin ende ne go ti je roti kale saru Jehova inde tengbe du tam nyalel da ribe Jehova inde agu gojum go sop agu bay tengeme die Jehova inde yemnyani engi togun ni tawo das ito enki aga tukul ne wendi go ay ni mi ko jin masop ko jin nyalili ko jin la ko na man nyakwanda ko emoji ro wuyo tuku kitindai ko boga manun ne sen agitiege ama ko jero so lenga tagenge ko tel la ko man ngor ngabi nyoro tiala ki man ngor yi yalla go ki ni sugul ko man ta go go re ngor yi awo indi no ngat naga la ko la ku jo to ko la solution aginye je kondo ki extra je me awo jita ko ko ngna man da ko man da la ko ngo bi ditwai lagene mele na go tinga ga jo go ngo bala ko la ko ne no go ba ji ni ko nyo to wala ana mele na go ngo ba ji aga jo go sawadi na bi dengi to sawadi mele ngela ga ji be bor ti ni la nyulu yo ji ni le ni sawadi mu bi ga ko ko o jo go ta la ko nyo o tu ne ku jo to ko ngo jo ba gi ne ay lagene kribe je kondo kyoga amugi bwati gele siga ene mata ndo to mnyani ji to mnyani teta ndato mnyani teta ge rutte ga ne indaktare ndato mnyani la kwe komo le sana singole paiba mi singene ne ibo generati kalu saru Jehova engbedu tam nyalela betu ne nyalili ngi ga ite je tudai tole ko betu ne nyalili nyoko saru Jehova me bwati le sarunje kondo me tinge ko mangule ci kondo ile ngari aso bi ko tawre agi gelji tan nyalil rite kondo gu nga sarta be ngere la bay bay ji to le ina la le kondo gu amu mata gu ngone gu me ngere ji na mi to kwenu na nyalil la ga be ngere ji tan nyalil ko bay man ngere le do ay ne aso bi to tawre kala saru Jehova inende ingbetu tam nyalila agribe Jehova inende go goju go sop ako bay bay tinge me yitare titaga wona ngali ta ko bo tuti yigere la ko ta cita pokwe ngoy do ti ajon gorgela ko me nyoro ngali ta ko bo tuti amur woje met ngola ngali la kwane to sam mamoja ko me woje met nguno to ko me ga sita mi ta choba ni ji na mu lasma woji ndo mi no to ko tebe ngo go boru ngole ji ango nyalele la kwane kalle engbetu sega nyanda ngunga kalle ko gonen Jehova itogut ne tiege ni te to mie ago ribene ago gonen je kondo ki nyaage angon nam nyane teta inyo je kondo ki inyo teta na go te na ndo go na rilein go no ti teta go tam nyane teta ko lagene enga sare ko ribin Jehova amu ila kwenyi age be shini bagenge kali teno ga balasa garago baru ja senet ni egalum taege tugu ki wujo ta tugu ki tindai lagene payman nyalu ko grenda big up Jehova yom set ne indo ya ne nwa ne balate kando ga ko mugul mate aglum dawtik ko yesaru ne nwa kala mi senge ko yesire ga agartu me ga Jehova mitu ki mangu ka cha mangale ta sulingi shek ki mangu sulingi shek enyu ko ngala le ngala ga kando
miten kandoik che kimong'u kele asikobit kotoretech, asikobit kalya ko matkende kamang'unenyo chotok, lakini ongende kamang'unenyo Jehova. Siatari ko ng'alalwech Leson eng yobolet kole eng mieindenyi ko kikergeitkei kiptaendenyo, kikergeitegei kiptaendenyo chebanandos yekingoek inendet kibanania. Si kobun imandanyi komuchi chechang koek mokorek. Notok ko kitabutab Korindoek nebo 2:8-9 komwoe kole amu ongen ole mieindab kiptaendenyo Jesu Kristo ole nganda kimokoryo ko kiek kibanania akobo kwek sikobit koeku mokorek eng banandanyi. Jehova ko mokoriotab tugul eng tugul. Kit age tugul nekitinye ngoretab asista kobo inendet. Kichechik akotechek ak yautikchik. Eng notok yekitoren mosogik che nyalildos kale ko kimokorek amu mokoriot Jehova nenyo nekiote. Kale mokornotosiekab Kristo koboto katiaget kobun kanyalilet age tugul nekikoib tengek ak koyomiswech sabandab koigeny eng baunatetab Jehova. Ngisomane Ng'ang'utiet 21:4 kolaus inendet beekab kong ak alak tugul eng konyekwak amakomi meet kogeny, amakomi kotiyet anan rirek anan ng'wonindo. Amu kakoyai Jehova kosulda ak kole kakoyam kuyo kamwoe Pastor Nyarilei. Kale isuldoe Jesu Kristo kayomisutikab tienwogikab kalasunet kou kirwogindetab chobainatet netun irwokyin kanyalilet age tugul nebo ichek che kikinyasta koboto boisiet netokyingei ichek che kikebakakta. Eng yu ko ngiro kitabutab Matayo, ameche asoman kityo kurgotik aeng Matayo yutok. Matayo 25 ko asomani yutok ameche ketebe tebutiet nemiten nekamwa Leson eng yo kole kibwoti chetya akobo chebanandos ak chenyalildos eng kwenunyo ak yae netya akobo ichek. Kole 25 kaitenyi ko 34. Kale yetya komwochi laitoriat ichek chemi eunyi nebo tai kolenji obwa okwek cheoberurotin Jehova Baba onan baunatet nekikechobwok koboch kokakelumda ng'ony amu kiama rubet ak yokonam, kiama melel ak yonagae, kiyoto ak yotaja, kiamiochi ngor ak yolokseywo, kiamiani ak yobwa okiro, kiami korkoret ak yobwonjo. Kowolchi anyun chebo imanda kolenji kiptaiyandani kikikerin au kwamin rubet ak kebain anan kwamin melel ak kinagin ye, ak kikikerin au koito ak ketajin anan imiachi ngor ak ilokseun, ak kikikerin au imiani anan eng korkoret ak ibwonchin. Ak iwolchi laitoriat kolenji amwoe iman ale koyekiyochi agenge eng tupchosiek chuchuk akot chu mengechen eng tugul ko kiyoiwo. Kaite 45. Kowolchi anyun kolenji amwoe iman ale kouye mawochi agenge eng chumengechen eng tugul komawoiwo. 46. Ak bendi chu ole mi nyalilda nebo koigeny ako bendi chebo imanda ole mi sabondab koigeny. Tos kikindenchi nome rubet amakibai? Tos itinye nemitachi ngor amakiloksechi? Tos kikebe kerutoi chemi korkoret anan kilen kokas maat ngoni bo korkoret sikonyor discipline? Tos chemite komiondos kebechini ak ketoretyo kot ngalekab kanyoiset? Makene Jehova ko kibekyi keib kebeber asikobit ketoret ichek mite nyalilda, kekonu tugukyok keboisiechi Jehova ak eng betut nekayamgei kotorore Jehova ak kokonech kimnatet
ketepi koboto inendet koigeny. Kit netesei anan ko netebei? Kameche kongoi Arap Maru. Kameche ates kitikin kaimwa eng yotok. Kameche kityo achalenjen biik chekikokochi Jehova ng'omnotet anan ko kikokochi Jehova kasarta koek kirwokik. Tos kirwokeng'ung eng somanet kikoek judges anan ko tos kirwokeng'ung kou ne? Tos iibe asoa asing'ei kirwokit? Ak icheket chekikokochi Jehova koek sigikab chematinye sigik. Tos ichamdoi ano lagochotok? Tos iriptoi ano? Iman mitei kou notok lesson nebo rani komwoe tuguk che practical, tuguk che yaaksei. So tebegei ngokatinyin lesson na kamwae Arap Maru. Kou mosokik man konyalildos eng kalenjin ak lagok chematinye sigik. Ko otebegei akwegei. Kongoi. Ametates kora kangisoman abwat kitabu nebi Korindoik nebo 2:8-9 nakamwa Paulo kosire akobo Jeiso. Kamwa kole amongen miendab kiptaiyandenyo Jeiso Kristo kole angot nga kimokorio ko kiek kibanania akobo akwek sikobit oegu mokorek eng banandanyi. Kurgani ko eng kasarta age tugul matakimogei mising kele kale amu kimokorio Jeiso ako kimokorio kipsengwet amu mokoriot Jehova. Tuguk tugul chemi ngisoman eng Job anan tienwokikab kalosunet kole ngiker tuga chemi kewanin anan ko nego koman komi biik cheribik lakini bo Jehova. Bo Jehova tuguchotok cho tugul chemi tulondok ang tiong'ik anyun chemitei ngiro kenyelok chemitei timin ng'o ribindetab bichotok ma Jehova ko kangomwa kole kiek inendet kibananiat sikobit eng bandandanyi egu mokorek neiboru kele angangian Jeiso eng nyolilwogikyok ko eng let konyoru mokornotetab Jehova nekamaketindoi nguno akoi kenyoru borotet nebo koigeny ak inendet. Ko amu kipsengwet netomo kero kotekekere eng tamirmirion. Tekekere kolo makingen kele une biik keitab kipsengwet. Amu tabinyalil kabisa kaikas ingen ile chang mosokik chemakomake kiy biik amu kikoiwen kot biik kele mosokik chemitei ko kikoek akichek makomi komie akichek. Amu nguno mosokik ko kikoboisie chepkondok chemi anan nginyoru lagok chomitei chomi Eldoret, chomi Kitale, chemi Kericho, chemi street ko lagochotok ko kikocheng biik chepkondok kong'ete sponsors anan ko cheng'e biik tait chepkondok eunekwak nyokwam kora matukoityi bichun. Ikere ile kikeit kasarta kabisa nekikere kele kimeche tamiritetab Jehova sikobit kokonech mieindo akokonech katiaknatet singobit kit nekitikin neikochini ko iman ingen ile kabikochi chichotok. Matikochi sikitege kot anan iale tuguk chiale inyegi iutye bananda newoktos bichun. Amu wakatab bichun koriptos kowache bananda netindoi akowache ichek cheribik akichek. Komeku agenge netun koiribindet anga inyolili iboisie kainetab Jehova kele keba icheket. That's very true. Kongoi ataje mwalimu nerube. Kongoi mwalimuinik tugul eng Arap Maru. Agere ale amwae kityo eng summary amu kakotiny lesson iro ole kataunegei akoi kotesetai komitei ko team agenge. Ko betut nekimite nebo kwaeng kasi eng yu keng'olole ng'oliotab kolen orwochi kirwokit nemobo iman kot kotianit. Kale orwochi kirwokit ngichunde kot age tugul kolen kakibunu kapkirwok, kakibendi kapkirwok meche basitakananum konyokotiech tuga, konyokolya imbaret nekokipchei kilya konyokoib anum, kimalya yu kitotinye mbaret kiiben anum. Tuguk chechang nekawek
boisiet nekiyoe ko kapkirwok. Kapkirwoket kale lesson eng yu sirindet ak amoche siketebegei nekilen nee nebitu yeimas kandoik kirwoket akonyalil biik chekikikochi korib. Ko ngebendi kapkirwok kebendi kenyoru kapkirwoket. Eng achek tugul ko itindoi itonondochini biik chetya ngot eng kong'ung ko inyendet nekikikonin itonondochi biik. Eng kaniset ko kikikonin itonondochi biik. Eng koi boiyotab kokwet itindoi biik chemite chemi kelyekuk chemite. Ko biik eng kapkasi imuchi itonondochini. Akot ngimite kokakimwa biik che mosokik anan ko biik che nyalildos chemite eunekuk eng betut age tugul komi chito nekotuiye tuwai nekakikonin. Tos iyachini chemiachen anan ikerchinigei. Ko ngesomani kitabutab kalosunet kurget nebo 82 abwoti ale nyikis kurgani ak amoche kinetkei amu mi mwalimuinik pastaek kotoretech. Kolen kurganatak ngetaune kale netai kolen tononi kamuktaindet eng tuiyetab kamuktaindet. Tononi kamuktaindet eng tuiyetab kamuktaindet. Irwochi kamuktaindet eng kwenutab cheptalelisiek. Orwochi kirwoket nemobo iman kotianit akokonyiti kiptengekinik orwokchechine chi nebanan ak nematinye kwanda. Oyochi nebo iman chenyalili ak bononik. Osaru kibananiat ak nematinye kiy. Osaru ichek eng eunekab kiptengekinik. Moingen kiy amaikuitos kiy. Bendi komasi ak komasi eng mesundeito. Ko kibotanso lumeiwek tugul chebo ng'ony. Kiamwa ale o cheptalelisiek ak okwek tugul ko werikab inendet netoror mising. Akot nganda notok obeku kou biik akobutosi kou age eng bounik. Kamuktaindet ng'et irwokchechi ng'ony amu tun eku bororiosiek tugul boroteng'ung. Ekas kito nekamwa kale eng yoto ngebe kurgot nebo agenge ak nebo oeng kale tononi kamuktaindet eng tuiyetab kamuktaindet. Kaikundoito ano yoto? Ko ikere kikikochi ngeker eng yu kikekochi Jehova kandoikab Israel kondochi biik ako Jehova nekitoreti kondochi asikobit koker cho kinyalildos amu mite betut age nekituiyo ko kinyalildos bichoto cho matindoi boisiekwak mami chi nekere lagokwak. Ko ikere ile kiit sikotoi biik kocheng kole kewalawalgei sikora koek kokakobutita kesitab biik chenyalildos. Kotoigei ng'alekab asoya eng yu. Neikere akot eng betusiechu komi asoya. Ngele kakinam lakwet anan ko kakinam chitong'wong neinget ile akot eng inye ile koai makosa. Ikere chitugul kocheng'e asoya ketoune ngo polisiot nekanyokonome kakikochi. Kokakochapait eutab polisiot makonget kotokong'et konam chichoto. Lakini komite korotikab chito age nekakoruu. Ako kakome chito age kakebar. Lakini ni ngorue eng sang. Karu sang maru ko. Ko tos ikere eng yotok ile ki yotok akoi ra kotos
kisiregei ko ngwan amu ngalechu komite akot eng kapkasi eng sipitali koba biik sipitali konyoru kanyoiset biik chetindoi rabisiek anan chetindoi kainaik cheechen kele komng'o anan ing'o. Ko biik cho mengen kelechin kabet failit ng'eti lipan siling 2,000 sikecheng'e failit. Kecheng failit ipkobek sait kelechin nyo mutai. Mutai tinyenyo ichunu komite chito age manikonye iles ngokalipan kolechin acha lazima ilipan. Itou ilipan koek chito kibananinik chematinye nyokolipani akolipani kot ko kobek kokeskei amu manyor kanyoiset anan tun koite kelen kakitoret komakoityin kelechi makomukoksei anan ketwa ole makoitei bas kikonyalil chito kikobek kamuket anan ko kikobek nguvut makomuche kotonon. Ko ngiwe akot kapkerichinik koromit olot, kelen keba sukul ko koromit olot. Komeche asoya akot kora nguno keyote sukulishek kelen keba kele keba akot sukulishek chok chebo kanisosiek ko kikoit orit olot asoya ilechigei kakile commission chekibo nee chu kabetun commission betut ngoro ne kaek sukul commission ako kiaplaani lakwet eng yoto. Ikere ile kikoit ng'alechu kot ko biik chekikakikochi koek kotononchi kale Jehovah koek inendet nekaek inye neong'ololi ak Jehovah siyochi chemiach icheket. Kakimwa ng'alekab ketoret biik eng kaberureng'ung ko kiang'ololi betut age ng'alek chebo ketoret biik ketoretkei ngo kikoberurin Jehovah koi kekonu saka iwektoi amu mache kuk kale Jehovah iwekwa. Ngesoman eng kitabutab kekure ne kitabut notok nebo Malaki komwoe Jehovah ile iwekwe eng yotok. Ako kora eng yotok nguno ngipangani komeche ipangani ile mite chito nemeche toretet kobek kebeberiat ata neikonori. Mi cheilipani eng kot ngo biik chemenye taonwek ko kelipani korik anan ko chemi kawek komi kabatisiet komite kebeberiat neipangani akomi kebeberiat nebo ikoite. Sing muguleldang'ung inget ile eng sait age tugul ko ikere akokonin Jehovah chito nemakat ketoret. Ako maketoret kityo kifedha, ketoret eng kabwatutik eng saet anan iwe akot ibiwe ngotko mite chito newendi kawo ipkirwokyin eng kapkirwok iwe akinye ibitononchi asingomite ngotononi komite biik chekabwa chenyikoruokyin itonon akot ndakoya ibitonon asikobit konai Jehovah kole kanyo chitab boiyotab kanisa, kanyo chicho kimi kanisa kokanyo kora amatin chalel kokochin muguleldo nyamusaru Jehovah akot cheyachen akichek. Ko ikere ile eng yu kitinye kasarta ko ki biikab Jehovah kiwech boisionik chekikoyaakitu nekere ile kikerekte akerektoi. Oborwech eng yu tiendab kalasunet lagokab Israel keny olikinye kotam nera yaitiet nekikotestai kokakonech eng yu kabwatutiet asikokekergei kele une kandoik chok. Akot ndoko kandoindet nemi barak ko kikinetkei betut age ole kiitchindoitoi kandoik cheechen chekikere ile oyie maitchini konin Jehovah asimwochi ikochi yani kitechi ng'oliotab Jehovah asikobit koebak mugulelwokik kwak asikikochi ngirwokchini ketonondochi biik asikobit kowalak sobeng'wai kosich oret nekibendi bandab koikeny. Ko amache akono kurgotik chenomegei ak ng'alechu king'olole eng kitabutab kalasunet agenge
koitit 16 agoi 18. Kong'et Johana 10 koitit 33 koboru yuto kakale Kiptayat tonon Jehova ak Kiptainik. Kokalya kokure Jehova biik anan chito Kiptayat. Ko eng Kingeresa kolen the gods with a small g. Lakini kalen aker eng kitabutab bukuit nebo Kalenjin ko kergei. Ko ngisoman Johana 10 koitit 33 agoi 35 ikere koboru yoto kole kikiyaech eng itondab Jehova. Kikonech Jehova asikiegu icheket cheindochin biik komelen ile akomwa kole akot akwek chekakangesoman eng kitabutab Kalosunet 82 kole koite eng yo koitit kale obeku kora kou biik akobutosi kou alak, yani kirwogik alak. Ikere ile kikochi Jehova biik kokonech koek kandoik, lakini koek inendet kandoindet. Ko iboisheitoi ano eng kandoinateng'ung? Iboishechini koek neikerchinigei anan ikerchini che choronokuk sikoek choronokuk chekasir, anan ikere tugul kokerkeit amu lagokab Jehova, koi lakwetab Jehova. Abwoti ale ametochini yotok nelen kimnotet neu ne neitinye eng barakutab biik alak chemitei eng inye. Iboishe kimnotonotok eng oret nebo iman ana akomie netya. Ribkei chi akitonone ng'oliotab Jehova asikowal muguleldong'ung, asikekerkeitu ak Jeiso nekinyo akonyokotonone eng kakimwa kele kinyokoek Bwana. Kelebwat ile kikobet chi ne eng kipsengwet, kitinye kiy age tugul lakini kinyo kekerkeitu ak achek. Kimi Jeiso ak biik cho nyalildos. Inyoru nekit kele kalyan iamishe ak cheyachen ako koek notok nekinyo Jeiso akobo chotok. Matkekergei ko kikaikai kele kaikai alakatkei, atinye karit, atinye ne. Tuguchu tugul kakikas eng yo kole tun kebele kale mimiyoksei ng'wony akebel tugul. So tuguchu tugul chekitindoi ongeboishe keyochi Jehova boishet nekikonech koteketinye kasarta kotakibusi. Kaing'et karon korake ilechi Jehova kongoi amu mi alake chekoruiyo matin kokochamegei, kokayai exercise, kokero daktari amut kokobunu TikTok. Kiy age tugul nekokiker eng kimas eng kong'ete siyok akoi metit tugul kokosir kou yekikomwa science, lakini mang'et. Kolya? Ko ngametochi yotok koteshi mwalimuinik alak anan atach mwalimu nerube. Ya, kameche ateshi lelian eng ng'oliotab nging'alal eng yobo let itare ng'oliotab tos itinye kimnon ne, kong'olole eng etunoteng'ung nebo boisiet anan eng yeimi yeitonondochini biik alak. Tos yeitonondochini biik alak iyochini ne bichot? Iyochini kou ole iyochini imanda anan iyoe kamaset? Tos iyoe kito neing'ete neikochinigei mokornondit inyendet anan tos iyoe kokerkeit inyendet ak biikchun? Beshek chechang ko ngikoi chito kelechi kaietu eng kampunit fulani anan itonondochini boisiet fulani akot eng kanisa, ko oret notok newendi sikobutule chichoto chepkondok, kobutule chepkondok. Kele mi kasit nekakiyai kotache asoya. Ngimi office fulani na kimwa komakomite kasit akot kristianik. Iku chito kristianik chito konyone Jumamos kanisa. Lakini Jumatatu kemine lainda eng ofisit nyi ako biik chekiyochin boisiet ko chekekoito chepkondok asikobit keyochi boisiet eng kando. Ikere keng'ololun ako kiwekten ak keng'olol chito nebune kando ako lainda.
Gemi na lainda jama giri chawa ko tayin ni ga ba giri agiri aba ko ta betang pam di ba in pengi ta KCD. Iba to no ninga ta tengne atum kararan da ne nya mu go namba ma gemi na lainda ni ba kinye. Lakini maja ba genge ko te giri gara jinni ga gure gando. Bi giri ga gure gando bi leji mu manda na mariti. Angana no nya namba ange sirta ga ira ko ro tayin. Igero ro ta na ba ro le no namba angwan namba mu. Igera ko toro namba angwan kapsa ga aginya namba mu tu ne ga nyile mapaguru namba angwan ne. Konyo na nerbe le nga nga bi nga ko sir nga ta we namba lo namba sa. Aw to na nga ngwan aw ba isi jite majita ga nga no dimioni. Ba isi jimbi ke ter kina wo jip ke mo jeng ngando. Igere ke mo jeng ko nye. Manya lo giri ga to ba ka tu ko jo to mo imo jira bu yo ka ta de torwen yo. Lagne not no bugita na gle mage manda. Nyalu gomi jita lainda ko ngondo uno une isu lainda wolo anga do nyono jaru ngong ando nyono tukje ngong rane no tukje ko ma ko lainda yo je manda ji togol ko gargay wolo amu meta ja soya laga na kay tila jita ga lainda ko kay taw nya kay nyalil gara kay nya san kay ya ji tu ke ma nyolu ko kristian inde onge gergen du ki jang asu gondo itamre tab choba gay mane tongwe Congratulations. Testai vale. Yes, thank you. Thank you, Lilian. Kongoi kanetik che kakondoi, kongoi. Lesson nebo rani bo kwongut kabisa ngomatinyin ni, ko mangen ale koune sobeng'ung. Amu chu tugul kotinye chechek tugul. Amu kit nekiyoe eng atkan kora. Kingete karon kobo iyai imanda. Kingete karon ko suppose ing'alal imanda koimen. Ko chu tugul kotinye eng or age, komatinyin eng or age kotinyin eng or age. Mara ko inye ko iribe lagok che kikobek sigik. Mara inye ko imite irwokchini mosoget. Mara ko inye ko itinye tuguk chechang. Tos iyaitoi ano imanda neng'ung imi office? Tos iyaitoi ano imanda neng'ung ko ikirwokin? Ongetestai anyun kimite kosome kasi nemwoe kolen rongchi ichek nyitateng'ung. Ni ko sautik chekisoe Dauti. Ki amune sikolen rongchi ichek nyitateng'ung ak ng'o chekibo kerongchi. Eng yu eng lesson nebo kosome kasi kebendi kekere ko Jehova nebo chomyet. Jehova ko inendet neyoktoi muketut. Tos kikwoun chi ki eng sobeng'ung nekikase ile takyai ki takirwokchi chi? Tos kimwaitae chi lembech nekitam? Anan tos kirwoch ako makasun chi amu ibanan anan amu metinye ki neimuchi ing'alal? So kikere eng kitabut ongesoman mite eng kosome kasi komi kurgotik che makoi asoman asikosoman amu saishek. Eng kosome kasi kesomani kitabutab tienwogikab kalasunet 58 kaitet 6 agoi 8. 66 kaitet 22 agoi 28. Imuchi isir choto sikoi isomanchigei inyegei. Ak 69 69 kaitet 22 Yes. agoi 28. Yes, ak 83 Mhm. kaitet 9 agoi 17. Ak 94 90, right? Testai. 94 kaitet 1 agoi 2. Ak Saburi 137 kaitet 7 agoi 9. Choto tugul ko sisomanchigei. Asomani kurgotik aeng kityo eng yutok yu. Asomani tienwogikab kalasunoik 58 kaitet 6 agoi 8. Mwae noto kouni kole Kamuktaindet iri kelekwak icheru. Kamuktaindet netoror kelek che echen chebo ng'etunyik che neran. Ingochotyo koigei beek cherote. Ingoigei ichek suswek chekityekchin ng'weny akotonokis. Ingoigei kimelyekut nechote kowang'ugei. Ingoigei kwondo nekororok moet nemaker asis. No ko
ko sirutik chekisire nan tiendo nekimwoe Dauti. Ni ko wagat nebo imanda kobun chito nekikinyalil. Neingen kokere biik chekikinyalil. Kisire Dauti kurgani akobo baunik ak kirwogik chekibo Israel. Kimoboisie imanit. Kimoche Dauti kole takikes tugul bichoto. Kinem kele koboru keistoe kimnotet bichoto chekiboisie anan karik chekiboisie konyalile biik alak. Bo kwongut kurgotichu kakekas. Ngetestai kora kekas eng kurgetab tienwogikab kalasunaik 69 koitit 22 agoi 28. Kale ingwek mestet mesenwa nemi tainwa ak ingwek mestet yemi ichek eng kalyet. Ingoimenitu konyekwak simaker kiy ako ikochi kobotonso suotinikwak kotugul. Rongchi ichek nyitateng'ung ak ingonam ichek koromindab neregekuk. Ingokuber ole menyei amat komeny chi emaishekwak. Amu use ichek inendet nekibir akomwooti akobo arogenetab ichek chekiuoten. Tesyi tengekto ak tengektonywa amat kobwonchi ichek imandang'ung ingobutok ichek eng bukuitab sobon. Amat kesir koboto chebo imanda. Kasana. Saetab Dauti ko ki emotional akotogu kabisa eng kele kinyitat neregek. Kiptubotoi nebo saet nekisoe Jeiso eng arorutiet nelel nekimwoe kolen eng Luka 23 koitet 34 nekile Jeiso aba nyochi kat ichek amu manai kit neyae. Mengen kit neyae. Ko kakeker eng yu kingen tugul nyalilda nekibun Dauti yekingocheng'e Saulo kobar inendet. Akengen kit nekikikyi Saulo inendet. Ko kingosoe anan komwoe Dauti kouni kole inemune kelek ichek. Kikose kole takikes bichu amu kimatokose kito nekikamwochi Jehova anan kotechi lagokab Israel. Ngesoman kora eng tienwogikab kalasunaik 94 kaitit 1 ak 2 komwoe eng yoto kole kamuktaindet netoror. Inye kamuktaindet nebo yaktaetab muketut. Ilu inye kamuktaindet nebo yaktaetab muketut. Ng'et inye kirwogindetab ng'ony. Ikerchi menoti kou yenyoljin. Ikere? Ikere eng yu saetab Dauti kosoe kole takiwekchi muketut ichek cheinyalili biik alak. Kikakoityi Jehova bichu akotechi kikochi tamirmiriet netilil. Kikotaban ichek, kikong'ololchi ichek ako makas it. Kituptochi batai Jehova nenywa ako kinyalili biik chenyerotin ak chenyalildos. Kingen Dauti kole Jehova ko kiim akoyokto muketut. Kebwotwon nitok betusiek chekibo Dathan, Kora ak Abiram. Ki rebellious mising kingen tugul akobo atindiotab Dathan ak Kora ak Abiram. Chekiimi Moses eng Egypt. Kikochi kikwaso all the time. Kingen tuguk chekiyookis kiyaak kibet ng'onyut akolugui. Kilugui ng'onyut bichoto akokerak ng'onyut kabisa akeutie bichoto. Ko kingen Dauti nyu kole imuchi kwa Jehova chu, imuchi kotilil bichu tugul lakini Jehova ko Jehova nebo chomyet. Ko kingosae kolen takitilil bichoto. En tienwogik chu kakesoman. Tienwogik chu komuchi kokasak koime biich mising. Kele kimuito ano kesak kou notok. Amune sikosa Dauti kunotok. Kilya maiwekyi Dauti kowekyi bichutok lakini kimwoe kongen kole Jehova ko inendet neyokto muketut. Kimuchi Dauti koyoktochi muketut Saul. Kochi neya inendet lakini kimayai. Engesoman eng Mathayo
kale tienwogik chu komuchi kokasak koime biich amu kutinwa ne kolkol ak toiyet netogu koboto lumdautikab bukuit nebo chomyet akobo bunik. Eng kitabutab Mathayo kolen Mathayo 5:44 komwoe kolen ako amwowok ale ocham bunikwok akosochi ichek cheusok. Obwoti tugul nyalilda nekinyor Daudi kobun Saul amu ng'etkonda. Tienwogikab kalasunet ko kabarastautikab Jehova chebo maunatet akobo kirwogetab Jehova nenyone. Notok kenyorchini kitabutab tienwogikab kalasunoik 137 ngisoman ngisich kasar isoman. Ng'emisiosiek chekiibchi Babylon bororiosiek alak ko tun asomani chekasirin sirindet eng lesson. Kale ng'emisiosiek chekiibchi Babylon bororiosiek alak ko tun iwekyingei icheket. Tienwogikab kalasunet kong'alale kateunosiekab Jehova-natet kole makoi tebi yaitiet koigeny amakibir. Yaktaetab mugetut nebo Jehova kirogendoe kirwogetab iman ak mieindo. Kimokyin lagokab Jehova kosa akobo cheusausi ichek akomokyi ichek kosik akowalak. Ingen Jehova nyalildab lagokchik akokochin ichek kamang'unet kole kit nesirtoot mising ko kororonindo eng taitab Jehova ko meetab chetililen. Kirwogetab Jehova-natet kokochin biikab Jehova kotwek sikokirinda yaitiet tugul akocheng nyunenetab laitornatetab Jehova eng nyienyi. Tienwogikab kalasunet kora kokochin tuget ichek chenyalildos, kokochin ichek konai kole ingen Jehova nyalildanywa. Kakasyin Jehova kou yekakamwawech Arap Moru kole ingen Jehova rirekab mosogik. Ingen Jehova rirekab lagok chematinye sigik. Ingen Jehova rirekab ichek chenyalildos mising, chemi eunekab bounik, chemi eunekab biik chekimen chekikotyekyi ng'ony mising, kokase Jehova rirekwak. Ng'o eng kasarwek alak chematinye kabwatutik anan atindonik cheimuchi kobwat akobo biik chekikonyalil icheket akotyekyi ng'ony. Mi tebutiet yu neimwochi kole ng'o eng kasarwek alak nematinye kabwatutik anan ko atindonikab buch akobo yaktaetab mugetut eng ichek chekikoyochi neya ichek anan ko chamanikwak. Imuchi kotoretin tienwogichu kaikas eng or ne siinde kabwatutichu yetanywa ole nyolchin. Simeib inyege ng'atutik eng eunekuk akimech kebar bichoto. Ko ki kristianik komakwech Jehova keitchi chekiketyekyi ng'ony, kesochi icheket. Akot icheket cheaiwech cheyachen ko ngomi Jehova oritinyo kingen kele ui mising sinyen ngorabachin chito anan kwaun chito nemakararan akingen ile noto koma kit nebo iman, imeche itelel eng imanda ile makiyaiwa imanda, tos irabochi akinye. Ko ki chito ko iman ko ui kiyoto, melen kele kimwoe kityo kesir kuni akesoman kouni ko rahisi. Lakini keba practical iman kakorabachin chito ko tos taiyebit anan iteing'usu akinye akiyai chekiakibicheng police saiyo. Marahisi iman amu yoche kokakonyo Jeiso kabisa sobondang'ung akowalin kobun orit. Sikobit ikas kounotok akisochi kale mi Jehova koboto kibananok, ribe Jehova chemakikochin imanda eng ng'onyuni. Mi Jehova koboto mosogik, mi Jehova koboto chematinye kwanwakik, chematinye sigik akokochin Jehova rirekwak. Tos mi chi nemeche kotes kiy eng yotok? Kemwae ba ile tos irabach, ngomerabach eut irabach eut ng'alek, kirabachigei ng'alek chekoi kaimwa maiwechi. Very true. Ako ndakake ilechi kokonin kele otuyo konyo Jeiso oriting'ung koname kuting'ung sakarap ko ilechinigei neinoe ile amwachini kongoi Jehova amu kerat kemin kutinyu kot komamwa.
ko kongoi nekonin iker Jehova eng let ile kakami Jehova yot. Kongoi mising. Jehova nata imuchi kokonin choto Lilian amu kabisa ngele kanyo chito akochurachurin akochupachupin kabisa on your face. Chito nemi kityo koistegei simewalu akile Jehova konin kimnatet, otherwise in the real world ko ui ngotorete Jehova. Meche kenai kora kele biik chebo banyek ak korotik kotindoi kiy nekikure emotions. Ngochulin kong chito komami muitaet. Meche isubsiye. Ikere kabisa tuguk chirong'u ngoto metindoi kimnatet. Irong'u ng'alek kekwong kityo kele ko Kristianin chichiket. Anan komite kelutab boindet amu ingen ile kale makoi inai chito akoi betut nekatwek akwai tuguk. Kikas ngot biik chechang chekikristianik kwai tuguk cheechen kobar chito age anan kobar chito kwondonyi anan kobar lagokchik. Ko ngibwat ile akocham konome Bible kowendi kanisa kwamdoi kwae ne, lakini ngetwa komong'u kabisa orit. Notok kemwa ile neva ile manyumnyum eng chi komami Jehova. Achek ketindoi kabisa langanet nebo botanet kabisa ngot ketukwi. Ngongorere kochulin kong chito kabisa ileni muitoi kabisa ngomami Jeiso ii. Angot korok ya kakol komwaita ene chi ngolyo nekatemenen ikere kowirtogei chito kowirchingei ng'ung'unyek. Ako kotaingenkei ng'ung'unyek. Ibikwong ile ii kocham iyoni ine ake. Kakoit mwisho. So ngotorete Jehova. Kangisomanin abwat ngolyondo mi statement nekamwa eng yo eng lesson nebo mwisho eng yo nekamwa kole kirwogutikab Jehova chebo let cheipchin kiptegeginik kale kong'eti Jehova biikchik akong'et twekunenwa ak ng'alalenwa sikobit komwa yaitiet age tugul akocheng bounatetab Jehova eng oret nenyitat. Kawalu in Kiingereza amu kale divine judgment obliges God's power, cause people to raise their voices against all evil and seek the coming of God's kingdom in its fullness. Nga torete Jehova yekaakse kirwogetab Jehova akai ta Jehova ko kwachek tangolelun chito kokerinit ni ile Jehova par kole par matikaege Nemugele, kirigele. Anan ingeti eunek anan iistege euin kelyek. Aya kwake nekaun ile Jehova kaot ineni. Kalya mesiman kobe. Ko amu kirwogutikab Jehova ko makergei ak achek. Ko eng kasarta age tugul komendogei Jehova acheket. Amu tanyone Jehova nyikotebe ng'echeretab mugulelwekyok. Takitya biik chekibar. Teng'wereri no kobut. Ichumni tang'ang'ana kwo kabisa koendot makong'eti ilechini yani tami kimnotonotok kiyetene Jehova makei tuguchotok. Obwoti ing lesson nekikimwa kele ongemetoi Jehova mongetut revenge. Ngwoun chito ngokerin nakile suruti Jeiso ngokerin chito ngorabachen eng eutab tai iwekyi kimase. Kong'ani ngokerinit yu akiwekyi imuitoi iman yapirtoetab kei nitindoi ngomami Jehova komakimuchi kemuite. Ngotoreti kamuktaindet kenai kele walu Jehova eng betut nekayamgei. Ongemuite eng kimnatetab tamirmirietap Jehova. Matinga ng'wanin netya komatiutye ile kamisetab Jehova ak kirwogutikab Jehova koite let. Ongenyong'u notok siryoto yo kinyalili ite let. Ongemuite kerib kutinyo. Angot ami betut ninamis no cham koboisie biik kole zip your mouth. Komi kiy nekemuchi iker kuting'ung kabisa. Iker kokimwachi kole ngakouit kabisa icheng beek. Icheng beek kabisa inde kutit akimumaitu ileni mwake kokanyi beek. Imande iwe sang. Ibisis kitigin betusiek somok kobetyo. Ile tu kataege lakini Mungu tu. Biikab oli kale inde ice.
Immortalize. Kongoi. Kongoi. Kata nyite bujeta genganyo. Wait. To saga yin ngawi ngala to tukulchu. Kira baji ngamasi. Iyo aji ngamasi. Jesus gitu le tunga kijo mga tut. Anan to si itinya gawe to si lenga ngalal ngalyan to ne wabi. Ramaru kikokonech Jehova ng'omnotet kora makoi berberitu ibwoti kimiten hali ki tauti ki Kipsalom nekibare sikolen kakibarin kou seset kikonech Jehova ng'omnotet keng'omokitu kola ong'omokitu kou lagokab erenok so komite ingen ile yai yu mi kiy yu anan ko kikikuotenin komakoi taisokyi yoto ikere iribegei ingen iistoegei makoi ile ngatebu ng'ony anyun ing yuto kebelin itisokyi kele ile so you're staying there ak ikeken ng'omnotet istegei eng yoto if it's a relationship neikere ile makararan ko imuchi iistoegei amu kakekonin ng'omnotet ngot ko biikuk cheikere ile komi kiy imuchi ing'alal anan isis kakekonin mi sisek kou yekamwa Pastor Nyalile kole nyibut beek ko ngimi a situation where kakobit a star nebo ng'alek chekere to ikibirgei open your mouth don't say anything don't hurt anything akile your words will come to bite you later kokaikai isis eng tuguk tugul ing'omitu sis ako ndabole chito netyap koit barak ingen ile ngibol akinye obendi barak isibobirgei lakini yeisis ing'omitu kon Jehova muitat akile Jehova kono muitat kabisa matwek akisis ko ng'omnotet nono kikokon Jehova isise ko you are not going to start anything in the middle of that Mi ng'olyono cham kemwoe kelen kalenjinin meanyesitu ielgei ng'alechotok cho aeng cho chito neanyas kolen ngwak yani itoringei moet chito kole torabak para ingele kibarin ako kebarin ile chito itolu moet ak ile in parabak sekero iketin chito amu kendochin oindeni meanyasitu ak ikoitegei ilecho ara keritis kai kerit chui kotitokyigei kimas kikerinit inam taboik chememuchi ielgei kaeletabgei koboru kole yekakero ile ng'oyu ielgei kole takaminamnam kot ing kot icheng iwe rumit ake iwisis anan iwe ikelgei ngolimbo sang ngiwe amu oindet komelen kacheng'ake kamach kokokesu ako yoto ngimwa ilecho tara kolechini soso asimoni chabik chekesimoni kunoto meanyasitu ak ikonugei. kongoi atache Mwalmoyani Rubei Kongoi. Ng'alek chenyikisen konyo. Tebutiet nekateb chito kokole eng betusiek chekabit ng'wonindo ak yoitiet ak kirwoket nekakimas ak beekab ko. Ko ngap koit betusiek cheikochin biik alak koker kole tokosobe Jehova iman ako tokomi keluno age tugul keot kamuktoindet mi biik cheikotuktochi bata Jehova akomanda. Kikatakemwa wikit konye konokomu kisirto chito lakini ngap komi tuguk cheyookse chemaiman che ngomap koketkei chito kole ngobet kanisanata amu ketuktochi bata chito nekami kanisa ako kandoindet nekakimong'u amu kanyo kobun ake yo kokoito tugukab kakaikaet. Koteb tebutiet asingyu kole ne kit netoretech eng kayanenyo sikobit kimuch ketonon eng betut chekakitumdum kayanenyo kokawalak eng ng'ony kotuktochech batai kokawalak kot chito nekokimong'u koun kit neng'wonitu muguleldo ne neikochin muguleldong'ung koken kirwoketab Jehova. King'olole kebeberta nebo kapkirwok nebo Jehova eng kapkisisiet. Ngap komi boroindo sikere kakisir ng'alechu tugul eng kitabutab tienwogikab kalosunet komi biik chetinye ng'wonindo eng mugulelwekwak akomi biik chetinye ng'wonindo eng tuguk chekiyochin biik alak
kokalen kitabutab amdoindet kurget 8 koitet 11 amu masip kirwokyin boisionikab cheyachen konyor anyun biik muguleldo wai maget nebo yaityo ingokake kirwokit kachulyo amaki kitil kirwokit nebo kekerkong ak kikikyi ichek cheyoe yaityo konyor chuniganatet kole kiayanum komakitaki yotok yeite kotonon kipsengwet akotonon sikole nyo maanget kou chi ne kikokenkenis akongelel akoi nebo let konget kwan kole po ngangetwe ketuiye kabisa komwaun konyil ak konyil ako ngalen ingen kingap kemwaun tuguk ngakemwa kole somok tun betut agenge keker kurget ikose maat nebo arawelat koite akine betut netun tononi kipsengwet akole ngat kyoken kot koyam ako kakoit boroindo ne akot chebo iman konokole ak yetun kibut lulenik ak yekibut lumeiwekab teksetab myeindo nebo Jehova ko ine chebo iman ko ite kotonon Jehova akole it is enough. Noto amune eng kurgotik chemakesoman eng yu komasomani tugul kokileche asoman kitabutab tienwogikab kalosunet 96 koite 6 akoi 10 ako amache kesoman 99 koite 1 akoi 4 komwoe yoto kole laitoroni Jehova eng kobotan ng'ony komugul tebe inendet barakutab kirwogik kerubik eng kobotan ng'ony komugul o Jehova eng Sion ako toror inendet kosir biik tugul ngolos ichek kaineng'ung neo neimuisei tilil inendet chome kimnatetab laitoriat kirwogik ako kimiti imanda ako yae kirwogik eng imanda akot eng chokobut tatya komwa kouni eng 132 koitet 7 akoi 9 kole yotok kibendi mang'atoshekchik akekutuny eng ng'echeretab kelyekchik kel ng'ete Jehova ui ole imung'e inye ak moinget nebo kimnateng'ung ingolach tisikuk imanda akokaskei eng kutit neo ak eng boiboindo chekuk chetililen amewelel togetab neng'ung nekikeel amu kiboityondeng'ung. Kamwa tuguk aeng kurgotichotok. Netai kokale biik kamuktaindet kabtisisienyi ngotonon inendet ko tisindet neo kokakolach ngoroikab tisoinatet eng konyi nemi moingetab arorutiet akolach manda tatya kokaskei tugul cheyoe imanda yetonon kipsengwet ko boroindo yotok yetun kibarta telunatetab Jehova ak imanda tugul nekikituch ak kirwoget age tugul nekikimas sikong'ololi Daudi ak sirikab bukuini komelen nyitatet inegei nebo tuguk chekikita ako tuguk chekinyokwai setani eng ng'ony amache kikuye kit agenge kele kitoige luget neo eng kipsengwet kitabutab ng'ang'utiet 12 kong'ete koitetab 7 kotestai yekingotonon agenge nekinekite Jehova akong'ach kamuktaindet kole mabo iman Jehova amabo iman kirwogutikyi amabo iman atebenyi akole atou baunatet nesirei si anyolgei ak inendet akoker ale abo iman inendet konginyakwai tuguk cheechen kwae chechang kot ko mutai ndakilen kibire kura kolen biik mukamach asiep komosi ako katonon Jehova asikobit kotoret chenyaluliotin chekiming'ingei akoyan tuyetab Jehova ako yekakeyai imanda
Akakimas imanda kot ketyekat chebo iman komuitoi kipsengwet amu Jehova nebo rirgei ako Jehova nebo imanda. Ngap kong'ingtak betut age ipkoima kabwatutik kuk ile alia mabar Jehova bichu. Ko ngap ko tokotinye Jehova amune. Nebo aeng sikeng'alale kaptisisiet nebo kipsengwet komi tuguk somoku cho moche kemwa. Netai korwochi Jehova eng iman. Nebo aeng ko Jehova neteshin kirwokenyi rirenet. Amune? Amu ngap komi tuguk chetesetai choe chito chekabunu olelo kabwatutikchik, imuch kinyaban nyitatet, imuch mi tuguk chetesetai chemakingen kele kase kwa chichi ng'alechu kokabun ano. Ko Jehova neingen ipkongen ole mi bekab kong chebo chichotok ak ole kiruto kembounotok ak tuguk chekikiyochi betusiekab lakwandinyi ak ne ak ne. Ko Jehova neingen kesinotok tugul statement ne ndakilen kesire ako mi kebeberta nemakingen ole kibun chichi ak tuguk chekikaita chichi ak ole kabit kotaune nyitatenyi kot kwai tuguk chekayai akot eng betusiekab mining'atenyi. Ko kingap komi tuguk che ndakikilen kirongchin kirwoket saiyo mi alake chemanachin betusiekab mining'ateng'ung kingap inyalil arwetab seset, inyalil kabisa tiong'ik, inyalil tuguk tugul che ndakikilen karongchin Jehova betusiechoto kotun kaietu ile kakebus nandi kinet tugun chekiyoe komeche kokoikochin Jehova tamanab tun ikasu. Kou noto chito akine nayoitiet kotomo konai Jehova. Amu ikoikoito mirietab Jehova sikobit kowalak. Ko ngyo kowalak akosik kotya Jehova ak tun kocheng Jehova oret neimuchi kora koyokchi muketut anan kokochi beek kobukchi beekab kong nekiyokiyochi yaityo. Ngalale kwonyik, ngalale tomanyo kwonyik ker tuguk chekiyaak eng emotinwechu. Eng emoni kimenye ak emotinwekab Afrika, eng emotinwekab Australia ko kimi biik chekimeng'ikab emoni chekiot kamuktoindet Jehova eng naet nekitindoi. Ku biik chekimenye Amerika ini ko kingoit chumbek komwa Chief Seattle ko kikatuiyo ak chumbek kolechi chumbindet aldoi wei koret sikemeng'ishe tugul. Kolechi aldoi ng'o koris nebo kamuktoindet, aldoi ng'o koret nekikonech kamuktoindet. Kolechi abwa ketebi tugul kotun kong'al akobar tatyo koibe koret. Unotok emetab Australia, unotok emotinwekab Afrika. Ko ngap ibwat ibilechigei kimnyono Jehova nekimeto bichu kitoloen keus tatyo kerebe koret. Une kwonyik chebi chetoloen chekororon lakini ko ngap koit kolkolyet nenyekebou ak kepirei ngap kimi korik akot betusiek chekibo tai eng sigikyok ak cheechen eng achek chekikipirei kong'ang'et kilabu kipire chepyoset kele kakipir nebo anom ra mutai kakipir nebo anom tungwoi bor ne tekilen ile tuguk chekakipirchi komami lakini kamana chito akotebi arawek 9 komutoti lakwanata akoi tun nyokosich ak tun kowalak weroto kopir kamet. Kotepto ano chito netala ako kararan tatya kowalak kole karusiek tugul koberberen. Ngot koberber ko kinetin ng'o kaineng'ung korok nekitaun kainet akomwaun akoribin ngot kote inyoru kutit neimwoe ichubisiei kuno. Ko kotepto ano sikowalak kiy age tugul nemie koek nekisasoti akot nguno ng'weny komugul. Ngobois kwonyik boiboisiet nekerkei nebo murenik akot ing office kikochin mshahara chemi ng'weny kosir chebo murenik akwoe boisiet nekerkei. Akoi kakwo kasi tab koit nyokwai tuguk tugul itepche ng'weny eng yun. Lakini koit nebo let imuchi inam rabinik choto tugul ak koinyende neibou iyae korot age tugul nekemoche. Ko ngoker kipsengwet yuto tugul kolen myono iman kokale bukoit itebe tutye tun tononi kipsengwet akorwochi eng iman. Akokochi chi tugul melektonyi kosubkei ak maindanyi akot ye kikinyalil buch kouschi Jehova beekab kong akokoi borotet nemaikesugei. Kou notok mi biik chekikobirtogei kometo Jehova akometo kaniset amu myono Jehova
kokale Jehova atononi akarwochi eng iman. Amu kakobwat chito kole ngot komi Jehova neunotok komamache. Kole Jehova acha maunot amu itoi kityo. Amu kacham amu ichame kirwoket ak imache keyai imanda. Ako ndakyakikchini akinye kotokoi ming'in atkinye tuguk chekiketarwetab seset takamaitu yara usiker ni. Iker ile kakikarena Jehova ng'un kotokwabusan ako yaitu yu nyokeras yaitien nekakiyochi age kokanda kikikwere akine eng yun takyashawe tai. Katinye Jehova rirke neikeni. Nebo let ko mi kaptisisiet nebo kipsengwet kirwoket ing ng'wogik oeng. Mi kit netesetai nguno amu mi kirwoketab kakikchinet ako mi kirwoket nebo kaitchinetab imanda. Ngap komi chi nekamwaitaenen kiy nemaiyai ako mwaati kotesetai kwendi ko ing Israel ko kimi kirwogutik konyil oeng. Nitok ne yakong'anyin chito akoimatin akoi ko kiwendi kapchai ibistakankei ile kokemwaitaen lembech ketil kirwoket kekimis koborok tatyo kot kerer kirwoket akiitchin imanda kokakeyai chikiletab kit age tugul tatyo kele ngotatakomwa chi ng'olyo kong'ete yoto kakeker imanda tugul rani ako kakekin kong'ete kabororiet akoi mwisho. Koi kakiitchin imanda mami chi nekomwoitoenen ng'olyo konyil age. Ako mi kirwoket as nebistokoni chito age nekalelu. Komi kirwogutik chotok chetesetai eng kipsengwet nguno. Ng'olyo nekamache kiwang'une ko ingot komi Jehova kaptisisiet nebo kipsengwet kuye kamwa sirutik koborwech kole tesetai kirwoket. Mewe kot kanyitin ibilekitu kani ngomami kiy nesaru ngomami akot faita age tugul mami keluno kokaot Jehova acha tom koboro kirwoket eng kipsengwet. Tesetai chikilisietab kitabusiek. Ngele kokiyai appeal tesetai okiliek ako tesetai judge keyoe investigation. Komashi konugei ilacha kikoekeny makwane amache atil nebo kwaria. Konei kamang'unet kele ngakikere kasis ng'uny ngakikere kuyo kakityech chebo iman komakoit chito netun irwochi eng imanda matiny kakiboisie kotinisiechu tugul chu ngap komite ngap kealat ak nebo let kait Supreme Court nyokowal Supreme Court choto tugul cho akoweku rabinik tugul ak tuguk mbareng'ung tugul. Lakini akot ndakiba akoi Supreme Court nebo ing'ony kotakomi agenge nemi kipsengwet nenyokolititi kit age tugul. Ya tugul komuchi kobor kole ibo iman amu manachi kowek chito neking'ololotenen kolejin yoiwa kat kiamwa tugun cheyach ako kaker kabisa imanda rani tugul kaker ole kitepte ak muitaet nekemuite asome nyoetab kat yoiwa kat kokakirwoch ipkoboisie kipsengwetab mimirienyi kowek chichoto nyokokutumchin inendet kole ngoyam ornyo yoiwa kat chepkametinyi. Ako mi kirwoket nin kokakoes mata kochelele kirwoket ni age ni komi nebo let netun nyekerongchin maat metinyi asikobit kobarta Jehova koek nebo iman. Kounotok kirwokik oeng. Oret necheng'e Jehova komut chichoto kowekchigei koker yoityenyi tatyo kosom nyoetab kat akoi muguleldanyi. Anan komono ko nebo let ko kirwoket nebo let. Kebeberta nebo somok nekamwa ko sikobit kokaegei kipsengwet amu kirwoket komanyumnyum. Eng achek biik kerote nin kityani lakini ing kipsengwet ko kirwoket tengek age tugul nekiyoe komaachegei chekeyoe. Mi chiche kikuni koroi chiche kisokoti tumi setani ngami kebeberta nekeyai nyekerongchini lakini eng chitugul kotinye chitugul kebeberta nyi kidogo nekibunu setani. Chito nebo ndilikab Rambuku yani eng tengekta age tugul nekiyoe kotinye percent setani amu netai kisokoti nebo aeng ko inendet nekechichit kolechinin komot yochi kotun kepchei malik koechin amu tengekta age tugul komi kebeberta newendi setani chiche kisokoti ak chiche kesusi ko ngeit kebeberta ng'ung kong'etuno kepase ngakenai kele techu kiloinik chikochoto chetun mwau tun kakilechi ngabas ikose maat rani ko
kiyae ke ndoro tilit sikenai kele okay amu singele mwisho ya mwezi ngibitoche chebo chego ko kicham ketile chebo county ketil chebo ne ketil chebo ne komache keker amu mi chebo boyondonin chetun wekyingei kije kisisini tumi ko noto kit age noe kipsengwet eng kaptisisiet nebo kipsengwet noto amune okere uyo kekagei kimache keyai manda tugul ipkotok kebeberta nebo setani nyokoib nenyinet tun koetun kakomwa Jeiso kole kakokeskei kotononso tugul akomwa tugul kole bo iman kamuktaindet Jehova koikeny ak koikeny. Noto somen yu ale ngondoiwech Jehova akot ing yekimi kwenutab pichinno kingen kele mi Jehova nematun sochin ing ng'ony imanda matingikiaun netya kotatun kwaun nemie. Tos mi chi netebe tebut anan ko netese ng'olyo kotomo keng'alale lesson nebo wikini kibendi. Okay. Bas abwati ale amu saisiek kora ko amache amwa kongoi ngokwek tugul chekomi kobotwech eng wikini. Kimache ketachak kele eng mutai kaisoman wikini bitar ko sabatut nekibendi asikobit otuiyekei ak chamanik chechang chemi kanisosiek cheterchin eng emenyo nebo Kenya ak kebeberwek tugul ole mi yekituiye sabato nebo Jehova sikobit kenetkei lesson ini ak keyai summary nebo tuguk tugul chekokinetkei eng wikini cheng yemi kanisetab Seventh-day Adventist ing yenekitenen asikobit otuiyekei ak chepkametisiek ak tupchosiek. Ng'oliot age kokeny ketochin eng somanet nebo wikini nyonei nemwoe kole orireneng'ung akoi kipsengwetisiek. Jehova orireneng'ung akoi kipsengwetisiek. Eng kondoiwech Jehova yekibendoti ak inendet eng ing'ony nebo beekab kong ngotechak akotektak akoi karon nebo koikeny yetun ibartagei koek nebo iman akobarten inye nekiyan Jeiso itonone imanda yetun kiyokyi muketut chi chekitou tengeki ak tugul chekisubot inendet. Ongesa Kiptaiyat kamuktaindet kilosun ak kemwoe kongoi amu iman ibo iman akobo iman kirwogutikuk ako ii Jehova nebarirgei noto amune makikeswech yeitesetai ikongonyi mugulelwekyok ak tugul chekikomasta sikobit kowekyigei kong'ung sikebu okwet agenge ak kechirek chebo biut agenge. Ako yekikere yaitiet kotesetai eng ng'ony ikonech muitaet ak imuch ketonone imanda koboten asikobit kekirinde mogonjwekab yaityo. Ako yekakit karon nebo koikeny yetun imwa ile kakokeskei kakoyaak ketonon koboto tugul chekakelewen ak kiityi imanda. Tebi kobotech eng wikini ndochi ortinwekyok ak oldinwekab meng'atosiekyok sikenyoru olekiteku amu Jeiso ne Katyorindenyo. Amen. Kongoi konyo siberuro. Kongoi.